Karere ka Rwamagana mu murenge wa Gashora habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane. N'umwana mutonya w'imyaka 13 waburiwe irengero uyu munsi yaje kugaragara yitabye Imana. Uyu mwana w'umukobwa yaburiwe irengero ku itariki zisanga 4 z'ukwezi kwa 5 2026 yaje kuboneka uno munsi ku itariki 9 z'ukwezi nanone kwa 6 ubwo uyu mwana umurambo we wagaragaye, kandi bigaragara yuko uyu mwana asambanyijwe paka ahaburiye ubuzima. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwara imitima abandi barahamuka. Ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Gashora. Umva uko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru. Umwana yapfuye urubozo, umwana akaguru kamwe kaririya kandi kaririya, amaboko ukuntu yarameze amaboko yarabambye, ariko mu matako he umwana ureba nyine ukabona yuko harimo harazamo urusazi rwinshi cyane. Isura ye twabonye baramurongoye, kuko n'umwana yaragaramye gutya nakenda bagashyize mu maguru yo ntago twagize, ntago bamuteye icyuma, ntabagize gute, baranize bamaze kurongora baraniga. Yishwe n'umuntu urumva umushumanya gasaza yari yamuguriye biswi ngo na bombo. Inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yarejeje abanyarwanda benshi cyane. N'inzego z'ubuyobozi zihageze zirarira zifata ku munwa. Ishami ry'ubugenzacyaha ryatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera, yarangiza akamusambanya, yarangiza akamujugunya mu rutoki. Kugeza amagingo anga babiri bakekwaho icyaha cyo kuba bishe nyakwigendera barangije gutabwa muri yombi, ariko bavuga yuko nabo bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera. Bavuga ko bari kumwe mu sashyira saa 12 z'umugoroba, baza gutandukana. Uyu mwana ari mu gasatire guhaha, baza gutandukana, barangije barigenda n'umukobwa asigara mu isatere. Bityo rero iby'urupfu rwa nyakwigendera bavuze ko nabo bahuriye nabyo. Ishami ry'ubugenzacyaha ntabwo ryigize rihereza agaciro bano bagabo bavuze uko ari babiri bombi, ahubwo batawe muri yombi mu gihe ari gukorwa iperereza kugira ngo amenyekane icyishe nyakwigendera. Nibasanga nta ruhare bafite mu kwica nyakwigendera baraza kubarekura, ariko abaturage bavuze ko hano bagabo bakekwaho icyaha cyo kuba barishe nyakwigendera, bityo bakomeza bagatabwa muri yombi bagakurikiranirwa cyangwa bakabakurikirana bari muri gereza, kubera ko byashoboka yuko aribo baba barakoze bino bagasambanya uyu mwana mutonya w'umukobwa, barangiza bakanamwivugana kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Dore ko bamwe mu baturage bavuze ko uyu mwana basanze akaguru kuzuyeho amaraso, kandi ibisubizo byo kwa muganga n'ubundi bigaragaza yuko uyu mwana asambanyijwe paka yitabye Imana. Ambulance ishinzwe gutwara abapfuye, ndavuga imodoka ya polisi itwara imirambo, yese itwara uyu murambo w'uyu mwana, bahita bawujyana mu isuzumiro. Mu gusuzuma nibwo basanze uyu mwana yarasambanyijwe, yamara gusambanwa yarangiza akahita yicwa. Uko abaturage bagiye bagaruka ku iyi nkuru n'agahinda n'amarira n'intimba, wabonaga yuko abaturage bababaye cyane. Bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa yitondaga. Uyu mwana w'umukobwa yarageze mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, yabaga uwa 2, yari intyoza. Umuryango we uri mu gahinda n'amarira, bavuga ko babuze umwana w'ifura bari bafite, dore ko bari bakiri n'abageni, nta wundi mwana bari bwongere kubyara. Bavuga yuko babuze umwana, ariko ubu ngubu bagiye gutangira bakashaka akandi kana, ariko bari mu gahinda n'amarira. Basabwe ishami ry'ubugenzacyaha yuko bano nibafatwa batabwa muri yombi bagakatirwa igifungo cya burundu bitewe n'icyaha bakoze cyo kwica umuntu bagashinyagurira n'umurambo. Nimba usambanyije umuntu warangiza ukanamwica, ni nko kwica umuntu warangiza ukamushinyagurira. Twabyirwa n'iki ko batamusambanyije yapfuye yabaye intere, yenda yarwanye nabo yanze ko bamusambanya, byanashoboka nabyo. Ngayo nguko rero amakuru yacu tuyashubikire hano. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Wewe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nimba nawe utarayikora nyabuneka kora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Yari mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Gashora.